Ngiyakusala ke lamhla ekseni kuphina kuphi lapho ukhona khona ngegama lika Jesu lamuhla njengoba kungumcibelo lelingemashumi lamabili nakunye enyangeni yengongoni eminyakeni wa 2024 soloke sikiyo incwadi yeRhapsody yamaqiniso lokwencwadi lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla ke umfundisi osifundisa ngephasi kwesihloko lesithi impilo yaphakathe iyachazwa. Uvula ke umlayeto wakhe ngaJohane 3:15 lapho khona livila uNkulunkulu lithi kuze kuthi wonke umuntu lokholwa ngiyo abe nekuphila lokuphakathe. Amen. Awucabange ukuthi ushumayela livangeli kumuntu bese lo muntu uyakubuda yini impilo lephakathe ungathini? Ngidanginika tinkulumo letimbili letilula letitakusita uconze ukuthi kuyini. Yekucala ukuthi impilo lephakathe impilo kanye nendalo yaNkulunkulu. Lokhu ngebungiko akusiyo incazelo kodwa indlela lechaza ukuthi kuyimpilo lenjani. Impilo yaphakathe impilo lehlukile kuletinye tinhlobo tetimpilo. Impilo kanye nendalo yaNkulunkulu. Njengencazelo impilo lephakathe tiqule tiphilako naletikhona teNkulunkulu. Kubaluleke ngani ke lokho? Kungoba emhlabeni wonke bantfu bakhuluma ngaboNkulunkulu labehlukene. Banyeni ke boNkulunkulu emasikweni lehlukene. Laba melelwa ke ngetindlela letinyenti kakhulu. Kodwa kude namunye wabo lonekuphila kwaphakathe. Amen. Impilo lephakathe ngilempilo Jesu embhalweni lamemetela ukuthi babe unayo lamehlukanisa yena nangilobhalile kulabanye labangabitwa ngaboNkulunkulu Johane 5:26. LiBhayibheli ke limemetela ukuthi thina ke sikuye uNkulunkulu sibili ngoba sisemvatsaneni yakhe lenjesu Kristu nguye lo uNkulunkulu sibili nalokuphila lokuphakathe. Amen. 1 John 5:20. Amen. Jesu Kristu ke uNkulunkulu, Jesu Kristu uNkulunkulu, kuye siphola futhi singachumana nalokuphila ke nebukhona beticu tebuNkulunkulu. Ngasikhatsi sahamba emhlabeni abempilo lembonyiwe emtimbeni wemuntu futhi ke wavetwa kithi yena lo sokuphila wabonakaliswa kithi ke sambona sifakaza ngaye simemetela kini waphakathe nguye ke lebenekise wabe ke sobonakaliswa kithi. Amen. Waletha ke lempilo lephakathe emhlabeni John 10:10. Lona ke ngumlayeto wembuso waNkulunkulu ukuthi Jesu Kristu upha kuphila kwaphakathe mahala kungawo ke kubitwa ngelivangeli awukabhadale lutho. Amen. Hallelujah. Kanti kuchubeka ngesifumvo ungafunza Johane 17:3 noma ke 1 John 5:11 kuya 13 noma 1 John 5:20. Kulesikhathi samanje sedawusho na umthandazo utawukhuluma ke emva kwami uthi ngiyajabula kwadi ukuthi nginempilo kanye nendalo yaNkulunkulu kimi. Kuphila kanye nekubukhona beticute eNkulunkulu. Lempilo lephakeme iyangehlukanisa futhi nginike amandla ekuphila ngekuncoba. Ngiphila elwatini lwalempilo lengaboli lengangeneki kanye nalengehlulwa lekimi egameni kaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalomuhla lebe isifundisa ukuthi impilo yaphakathe iyachazwa. Amen. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke kuJesu Kristu imvodzana yaNkulunkulu lophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumphana waNkulunkulu. Hallelujah.
Siyakuhalalisela nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Kanti ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yemagciniso lomuhle akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvula ehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.